жалпы биздин орозо кармаган ыхласман адамдар, Алла Таалага баш ийген адамдардын баардык жалпымыздардын, жалпыбыздын орозобуздарды жараткан Аллахым кабыл кылган болсун. Орозо ичинде кылган баардык жакшылык амалдарыбызды, хайыр эсан, фитир садакадан тартып, ифтар, ар кандай жакшылыктарыбызды Алла Таала кабыл кылган болсун. Ошо менен кошо бул ай Кур'ан-ы Каримдин айы, Кур'андын айы деп хатым Кур'андарды окудук. Алла Тааладан сооптарды үмүт кылдык. Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Амин. Allah subhanahu wa ta'ala ayet kerimede ayet Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tusuha. Eğer de Allah subhanahu wa ta'ala'nın jaratkandын bizge bergen nimetlerin eseptey kele turgan bolsak esebine jetpeysin. Мындай айтканда башы тегине сиз менен биздин акылың жетпейсиң дейт. Неге дегенде Алла субханала таала сизге, сиз менен бизге пенделерге ушунчалык чоң нематтарды берди. Ошол нематтарды чегеден алып карай бере турган болсок, эң чоң нематы бул хидаят. Иман хидаяты менен Алла Таала сиз менен бизди хидаяттаган. Алхамдулилlah мен мусулманмын деп иман келтирип, намаз окуп, орозо тутуп отурган бул эң чоң адам баласына берилген bir çok nimetin birisi. Hurmatlı cemaat, Allah subhanahu wa ta'ala kudreti menен bir ay boyu kılgan bardıq жақсылық амалдарыбызда жалпы қалың ел жұрттан Аллахым кабыл кылган болсун. Орозо маалында кайрымдуулук жана ооз ачуу иштери уюштурулуп, шаарыбыздагы бүтүндөй мечиттерде намаздар окулуп, бири-бирибизге жакшы каалоо тилектер айтылды. Урматтуу бүгүнкү айт намазынын катышуучулары, мен сиздерге үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш, бекем ден соолук каалаймын. Быйык ороз айында сиздер ниет кылган жакшы тилектердин баардыгы дуаларыңар жана ибадаттарыңар кабыл болсун. Ош чергебизде жана мамлекетибизде ар дайым тынчтык болуп, улуттар аралык достук бекем болсун. Кийинки жылы да ушул жерде чогуу ороз айт намазында жолугууну барыбызга Алла Таалам насип этсин. Ороз айтыңыздар майрек болсун. Урматтуу момун бир туугандар, анда эмесе бир аз азыр айт туурасында кичине эскертме берип, айттын окулушу туурасында айтып кетели. Биринчиден, ниет кылдым, 2 ракат айт важип намазын калыс Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн жүзүмдү кыблага буруп, ушул имамга ихтида кылдым. Ошол имамга жүктөдүм деген максатта биринчи ниет кылабыз. Ва бихамдика ва табарак асмука ва та'ala jadduka ва ла илаха гайрук деп айткандан кийин кайра колду чүрүп туруп 3 жол такбир айтабыз. Аллаху акбар. Кайра чүрүп Аллаху акбар. Аллаху акбар деп 3 жол. Андан кийин 4-үнчүсүндө Фатиханы окуп зам сүрө кошуп кетебиз. Андан кийин экинчи рекетке тургандан кийин Фатиханы окуп зам сүрө кошкондон кийин рүкүүгө кетип калбастан бузуп албайлы. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Айт намаз биздин башка намаздардан кичине өзгөчөлүрөөк. Бул айт важип намазы. Аллаху акбар. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. عباد الله، هو عيد اليعود ويطل على الأمة وتكسو المسلم اليوم فرحة عرقات وفي الأسفاق وفي الأسواق وفي مصليات العيد يأتمر المكبرون بأمر لكم تشكرون. لقد تشنفت الأسماع وعباد الرحمن يحيون السنة سنة عظيمة سنة التكبير. ولكم في القرآن العظيم
إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليه واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sözü kavulgan olsun. Akırkı menetörüze la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimen dilimizden almasın. Sana getiriye kadar kimsenin günahlarınızı Allah geçken olsun. Rahmetli rahmet. أكبر وكان من الكافرين وقلنا يا جنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع وسلام على المرسلين. Duasının berekesi menen mamleketimizde, elimizde, yerimizde amançılık, tınçılık boluşatkan nasip etsin. Koşonun katarında, şaharımızda, her birimizden, üylerimizde amançılık, tınçılık, жақсы günlerde, жақсылықта жүріс жаратқан бізге насip etken болсын. Көкбіз уылдардан, урмат қыздардан қызмат көріп жашашты жаратқан бізге насip etsin. Амин. Рахмат я архамар рахим. Құрметті момын сондар, айт намазыңыздар қабыл болсын. Барлық ибадат, жақсылықтарды Алла қабыл қылған болсын.